Muna bazarga эми келип атат. Assalomu alaykum dostlar. 19 dekabr 2021 жыл Соққулук мал базарындабыз. Кайрадан эле уйлар жака барабыз эми. Уй алынган окшойт, сурайынчы канча. Таксыр уй канча болду? 75 миң алынып турмун. Кунажын. 30 жарымдан болду. 30.500'den aldım. Uylarca karayın. Так, buna uylarca geldik. Tuvalet yaktan başlayıp mı? Çetten bastap göreceğiz. Kancadan edelim. Bak sıkıyor bunlar. Sıkılmaz mı? Ya. Satılganlar bular ha? Ama o ikincisi. O 82 mingge alınıptır. Boğaz okşayt ha? Boğaz okşayt. 82 mingge alıp turuna. İkincisi. Bularda bilbeyim deyik. Ayga kança sıra odası bu? Ala ayıga. Yok. Bunları satıldı. Aldınız mı? Bu erte жазда alındı. Kança oldu bu? Muz oldu bu? 75. 75 bin. Muz olsun benim. Bu ama o kança eken bu? Bu kança oldu? 92 bin. Muz olsun benim mi? Muz olsun. Sırası canı çakaldınız mı sağlanğa? Ama onsuz kança sıra odası kunacım mı deyim? Bu var satılmaydı ha. O kimdik eken mi o? Bunun iyisi yok. Bu Allah'ı kimdik ki? Kanca sıra odası? 100 bin. Kancan tuğdu bu? İçinde ikincisi. Bu olsa? 100 bin. Bu Allah'ı üçü. Sağlam kança bu? 120 bin. Kançan tuğdu bu? Bir de tuğan mı eken mi? 120 bin. Sağlam. Kança süt var mı? 15, 16. Daha kaç sizlik? 16. Bu kunacın okşaydı? Bu kança sıradası? 95. Жақшы. 3 sizlik olsa nomer veres mi? Aytыңыз. 0706 19 88 17. Dostlar buna 300 neyizin nomeri. Жақса çala öğretser dostlar. Bu boğazu kimdik eken? Bilbeyim deyit mi? İyisi çok. Assalamu alaykum. Anası sapsıpa. Bu kança sıradası kunazın? Muz olsun önemli mi? Muz olsun önemli. 140 bin. Kança mı oldu tuğulğana? 7 gün. Tak sütü. Sütü kança çıkıyor? Sütü hoca 15 litre verdi. 15'e çıktı. Kançan tuğdu bu? Birincisi. Birincisi. Parodas kanday okuat mı? Alato. Paroda Alato. Жақшы. Alato. Bu boluşu kança oladı mı belki? 135. 135 bulut deydi mi? Gelinleri. Nomerini aytınız nomeri. 73 verem. 0773 79 79 01 17. 01 17. Bir öyle sizdiki? Bir öyle. Bu kayakta turadi bu? Полтавкада, Карабалта. Карабалта, Полтавка айылында екен. Чала өресіздер достар. Assalamu alaykum. Күнжелесі, салам алейкум. Adaştınız bazar alanı. Базар аламын. Kança bu boğazı? Boğazı 8 ay. 8 aylık boğaz. 100 мың сұрап отыр. 100 bin lira odası. Kança tuğdu bu? Екіні туды, үшінші içinde. İkini tuğdu. Üçüncüsü içinde. Жақшы. Беловодский тұрады. Садойда, Беловодский. Садовойда. Садойда. Садовой елінде тұрады екен. Жақшы. Базар ба берді? Берішті. 90 берді. 90 беріп тұр. Қаншаға болады әм? 95. 95. Аканчатын, ә? Жақшы. Жақшы сатыңыз бәке.
Kunacını sırakçı. Kunacı kimdik ekan bu? Çünkü iyisi yok. Bunlar boğazı. Boğazı kimdik ekan bu? 155. Sizdeki bu? Aleyküm selam kardeş. Yaxşısınız mı? Bunu parodasından başlayakçı. Paroda Şvet. Paroda Şvits. Qanchaylik boğaz? 8,5 ay. 4 To'yta жақында. 8,5 ay boğaz et. Bu qanchani tuğdu emi? 5-ci tur. İçindeki 5-incisi. 4'te tuğgan. Qancha sura otası? 150 min. Süt 25 litr garantiya deydi. Bir öyle sizdeki mi? Ha? Biri meniki. Nomer beriniz onda. 0777 0777 85 85 15 43. 15 43 25'ke garantiya deydi bayka. Çalыңыздар мына. Үйге алып барғаныңыздарда уже туйды. А мол кімдікі екен? Бұл қаншада болады? 145'ke. 145. 8 ay boğaz, ikinci tuydu. Şvet. Екіншісіне туйды 8 ай боз. Paroda Швец. Ben numaram. Ушул номерге чала бересиздер экөө бир эле почти. А могу галыштинкалар кимдики? Кунажындар. Эси жок экен. Так, мына жерде дагы бир швец турат го. Байка бул Paroda Швецпи Алатообу? Швец, а? Азайын өзүнөн сурайлы. Канчага кетти? 150. Parodası ne bu? Ha? Parodası qanday? Şvets, ha? Muz olsun men 150 minge ketiptir bu. Şvets paroda. Qanchani turgan ekan? Ekinchi. Bu qancha sütü var mı? 15 lira ekan. 15 litr sütü var deydi. Kırı özet mi? 150 minge ketiptir. Жақсы. Дағы қандай үйлер? Бұл құнажындар қанша екен шеф? Сіздікі? Қаншадан? Kunacın 85. Ол 85. Бұл жаршы қандай мын? Бірінші тур боғыз мы? Қанша айлық? 7 ay. 7 айлық боғыз. 85. 85 мың. Ол алачы? Ala burada 7 aylık boğaz bu da. Бұл да 7 айлық боғыз. Bunun boluşu 75. 75. Бұлардың пародалары қандай? Bunun parodası Alatoy. Алатау қара, алачы? Bu Galış'ın aralaşkan. Галыштың аралаш. Nark semental. Нарқы симментал. Симментал. Ada boğaz. Алдағы боз қанша айлық ол? Құнажын 7 aydan aşık olan. 7 айдан ашып алып қанша сұратасыз? Ağa 105 mi? 105 мың. Номер бересіз бе онда? Ömer benim. Айтыңыз. 74 mi? 0774 15 16 87. 15 06 87. Қақта тұрады бұлар? Беловодский, Московский район. Чала бересіздер, боз құнажындар. Аралаш. Так, бұл жерде дағы бір чоң қара үй тұрады. Шеф, қанша екен бұл үй? 170 мың. Бұл пародасы қандай мı? Paroda Şvets. Қаншаны туды? 3'te туған, ha? Bazar bağı verdi mi? Bazar bağı verdi mi? Verilek mi? 130'a bermeptir mi? Қанша sütü var? Bayot ata? Boğaz mı? 2 aylık. 2 aylık boğaz etme. Bayıptır уже. Nerede Şvetspi Alatoğlu ekan bu. Assalamualaikum. Bu Şvetspi Alatoğlu. Şvets, ha? Tuğulgan mı tüylek? Boğaz mı? Qancha aylık boğaz? 3 aylık. 3 aylık boğaz. Qancha sura otasiz? 110 bin. 110 bin. Kunda. Qancha oldu Qunajin, brat? Satla. Mana ke, Şvetsni ko'rgazaylik. Bu bazar bağı verdi mi? 100 berot. 100 bermediniz. Qancha qoladi? 105. 105.
Жақсы. Номер бересizmi? Айтыңыз. 705 0705 23 13. Bunun boyu где-то 1,5 çıp болады ма? 1,65 дейді дәрежесіне. Достар, çalыңыздар үшін номерге. Швед жақсы екен мына Қонажын. Так, боз үйлерді көргізейік. Боз. Nerede тұрады? Тойын деп тұрған. Үйге барғанда той тоқшайда бұл қанша сұратасыз? 100 bin. Қаншаны туды? 1, 2, 3, 4. İçindeki 5'incisi ha? Bazar bağı verdi. Қаншаға болады енді? 75-ке бербедіңіз. 90 болады, ha? 90'ға болады дейді. Боз үй екен. Егіз той тұрғанда. Так, мына базар. Үй базар. Арқы жақта навес. Байға алдыңыз бойды? Сатасыз ба? Олау ет. Аяқта бір қара үй тұрады. Осалбайсың. Қанша? Қанша сұратасы? 75. 75 мың. Қаншаны туды екен? 3-3-сіне еме тойды екен, ha? Боз ба? Қанша беріп отасың? Қолды қармапсыз. 75 берді. 75. Бердіңіз бі? Бар ба? Сода қылыңыз, ертеменен сода қылыңыз. Жақсы. Бұл қара үй кімдікі? Сіздікі? Қанша сұратасыз ба? Мұз осы мен екен бұлар. 130 мың. Так, қаншаншы туыр? Бірінші туыр. Екінші теш. Так, sütü қанша екен sütü? Sütü қанша бар? 2 күн болды, розаға қылыш керек. 2 күн болып тұр, розаға қылыш керек екен мұны. Пародасы қандай екен? Американка. Американка, ha? Базар баға берді, сұрады? Берілді. Қанша? 118, 120. 118, 120. Мұз осымен. Дағы қайсыз екен? О, я? Алатау. 2 жұмада тойды. Бұға қанша сұрадасыз? 125, 120-ға болады дейді. Бұл 1, 2, 3 туған осы. Қаншаны тойды осында? 3-ші тойды. 20 өйді. Қарасыңа, қараңы қарам. Жақсы. Bir ayın içinde toydu mu? Bunu қанша сұрап атасыңар мұны? Бұл 120 мың. Мұны қанша дедіңіз? Бұл боз еді? 8 ай болды. 8 ай қанша сұрап атасың? Туғанда 25 береді. Туғанда 25 литр sütü. Галыштин. Қаншаны туды бұл? 3-сі içindeyiz. Narkış targılçı sarı. 8 aylık boz, 1-ci tuğut. Arka alaçı. O 1, 2, 3, 4 uy ekan, ha? 3-ü boz, 1-ü muzoğlu. 3-ü 4-ünü körgözüm dostlarım. Çalaslar hem, nomerini sırayın hem, bayken. Nomerinizi aytınız bayka? 0708 08 37 67. Mına muz olsun menen. Ушул үйлер жақсы çalaslar dostlar. Так, мол. Кунажын қанша екен байка бұл? Я. Қанша бұл? Кунажын. 110. Боз бу? 7 айлық боз. Порода симентал. 110 мың. Қаншаға болады болуш? 105 ке болады. Бір өле сіздігі? 3 өл? А мол қарача? Бұл екіншісі. Екіншісі. 8 ай болды. 8 ай болды. Суға қанша сұрап атасыз? Бұл 120 бар. 120. А бұның пародасы қандай? Алатау. Алатау, а? Жақсы. А нарқы алачы? Нарқы 115. 115 мың. 8 ай болды. Бұл дағы 8 ай боз дейді. Бұл
Qanchani tuğdu o'sha? Berdi. Assalomu alaykum. Xonash. Tak, berdi tuğdu deydi. Ha, moncha. Ikkinchisini to'y. Bu ikincisini to'ydi. Nomer berasizlarmi? Nomer jan Canım. Chalatda. 0500 233 233 099. 099. Tak. Jalan muzoğlu boz uylar tartayıq ama. O simentalı kimdik ekan bu? Soda boloda. Qancha beradi? Men de kichkina non jeydi bundan. Tak, muzoğlu menen ekan bu. Soda boloda hozir pishqanda qarshılaymiz. Qancha oldu aka bu? Aldınız mı? 68. 68 bin bo'lib turma. Qunajin bo'z o'xshaydi. Taqsir qancha so'rayapsiz bu? 150. Soda bo'ldi. Pişelek be. Muzoğu menen. Qancha berdiniz aşağısa? 30 berib o'taman. 30. Aka. Yaqinladimi? Biraz qo'shsa beradi. Biraz. Yaxshi. 130 ga bermayaptimi? 150 mi? Ha, moz qancha ekan? Sizniki? 80 ming dolar. Muzoğu menen 80 ming. Yaxshi. Soda olattır, nomerini sırayla koydum. Tak. Ayaklarla qarayapchi. Aka. Sizniki aka bular? Ваши, да? Нет, не знаю. Тогда чей? 3 раза спросим. Чей, потом заберем. Вот тут уже такие. Я не знаю, Сузуки что Валя? надо ключ спросить, наверное, Диана. А вот это ваш, да? Нет, мы купили, мы не продаем. А за сколько купили этот? 100. 100? Который отел это? Не знаю. Что сказали вам? Не ваша? Нет, не наши, не знаю. Bilmeyim deydi. Bazar alamı. Yaxşı. Aldık deydi. 100 ga. Так, bu yerden bir yağı уже жылқы bazar. Bu yağı uy bazar. O ismi qancha ekan bu? 110. Tak, qanchani tuğdu ekan bu? 5-inchisi içinde. Yaxşı. 10 litr sütü var. Bu qanchalik bo'lsin? 5 aylık ha. Bazar bağı berdi mi? Berilek mi? Qancha? 98. Ha, bunisi qancha? Sizniki emasmi? Yaxshi. 98 berib turma uyga. Tak, bu yerda muzoğlu uyni so'raychi. Samasmi qancha bu muzoğlu uy? 110. 110 ming. Qanchani tutdi bu? Birinchi bolasi mı ola? 110 ming. Qancha sütü var endi? Aşağı bayağı. Tuş bir yakta. 11, 12, 3 mal sağlat deydi. 110 ming. Bu qanchaga bo'ladi endi? Masalan 4 ta saytlar. 105 bo'ladi. Yaxshimi? 105 ga beraman deydi. 4 ta bilan bir kötüge temeyin. Qana, bu yerdan boshlaymi be? Qancha bu? Siznikini tartib qo'yayım. Bu qanchani tutdi ham bu? Bu 5-inchisi. 5-inchisi. İçindegisi. Qancha so'rayapsiz? 65'ten. 65'ten. 6 ay bo'z. 6 ay bas. Ökoteng mi? 4-5 litrden süt var уже mı? Sütü azayıp уже. Qanchadan böyle beresiz? Bere turgan joy. Bular elacak 65. 65 ha? Dağı var mı yok mu? Bizde var da. Nomerni aytыңыз endi. 0700 0700 88 48 88 48 08. Mına uylar çalaverasizlar. Tay qancha oldu ekan? 22.500. Burgachi. Жаңы жіп байланып тұр, алдыңыз ба? Қанша oldu? 64 ming. Так, қунажын оқшайды, ha? 64 ming. Ha, moğunuz kimdiki bu? Aka, sizdiki? Жақшы қунажын ekan moğun. Beysi жоқ.
Kunajın жақсы екен, бірақ есі жоқ. Шефтер өтіп кетейік. Мына бес жаққа барайықшы. Не бар екен жақта? 5000 жол кіре. Так. Мына бес жаққа ойлар. Ойлардан тайға өті. Қанша екен Kunajın байке? 85. Январда туйт. Пародасы қандай ол екен? Пародасы. Алатау, Симентал, аралаш. Базар баға берді? Қанша? 85. Тұра? Ертеңін 85-ке бербей ғой, мен мазыр ошоға шықпайды. Ертемен базар 5. Қанша айлық болсаңыз? Базар аламы? Қанша айлық болсын? Январда туйт. Жаңа айттылы да қайра сұрадым. Жақсы. Оу. Аңгустар кімдікі аңгустар? Қап-қара екен, значит, аңгус. Қара болса бізде аңгус бола береді. Өзі Kunajın қанша? 45-ке берем дейді. Kunajın. Бұл жақ уже жылқы базар. Емекі видео уже жылқығын тартауыз. Бұндан кейінгісін. Так, бірақ чылчы болып кет. Қанша oldu әке бұл? Қанша oldu? 60 мың қалым. Так, мөрде бір музоулы үй тұрады. Байға сіздікі? Еш бұл жақ етті. Қанша сұрады екен? 145 музоо менен, музоо менен 145 мың. Сұрасып тұр. Так. Сүтті үйлер аз. Ашты жоқ. Тоқол үй тұрады. Чоң екен. О, кімдікі бұл? Қанша сұрасыз? Да. 130 мың. Бұл қаншаны туды? 4-ші құрсағында. Бұның пародасы қандай? Paroda Швеция. Қанша sütü var hem? 3 emçek. Қанша sütü var? 10 litre. Жақсы. Бұдан торпақ алыш керек екен да. Үскісіне қойып тұрып. Жақсы үй болады. Базар баға берді. Қанша берді? 110 берді. 100 беріп отыр. Бұл қаншаға тоқтайды әм? Бола тұрған жер. Беретін. 25-ке тоқтайды. 25 болады, 125 мың. Жақсы. Дағы бар бұ жоқ қой? Дағы бар бұ жоқ қой? Сатқылы. Номерді беріңіз анда? Номер жоқ. Номер жоқ қой. Мақылын жақсы сатыңыз. Так, музоулы үй. Қанша екен бұл? 130 мың. Birinci balası cekilsiz. Kança sütü var hem? 15. Bu tuğlağına kança oldu ki? 2 cuma. Cegen'in cempirini kiyiniz koyarsa sen? 2 cuma. Evet. 2 cumalıkken 135 milyon. Жақсы. Satıldı брат bu. Bunlar Şvets, canavar. Bunlar kimdeki o? Neyisi joğa? Kunajınlar. Bunlar neyisi joğa bunlar? 1, 2, 3, 4, 5 kunajın turadi. Tak. Ayak ötek. Qanday uylar var bu yoqda? Arasıga parodalarni qo'shib qo'yib, kimniki ekan bu paroda? Ne deydi? Bozor alamı degan. Gerford, sizlarga emasmi? Esi yo'q. Sizlarga emasmi aka bu? O, Şvets. Qancha bu?
95 bin. Boğaz mı? Boğaz emas mı? Kısırı. Kunacın 95 bin. Bazar bağ verdi. Kanca? 91, 92. Hem kançaga bolat hem bolur. 95 deydi. 93'e kedet qalay. Жақсы. Uyqula turgan ekan mına. Soyğonga жалко. А монысы да сиздики? Аны аркычы. Бучок. Bu bучок ekan. 110. 110 deydi. Bu kimdiki ekan o? 130 bin. Bunaki. Alatov, Şvets. Жақсы. Dostlar videonu аяқтайбыз эми. Жаққа барып тұрып бір сауда болғанды көргөзөйүкчү. Анан кийин жылкылар тартабыз. Жылкы жакка өтөбүз. Музда жүргөндө тайлабыз. Бuyakta çok soğuda olganda çok videoga like'ты basыңыздар dostlar. Комментарий жазыңыздар. Катталып кетиңиздер.